Кризата со водата за пиење во Гостивар од ден на ден се продлабочува, а високите температури дополнително им го отежнуваат животот на граѓаните. Стравувајќи од можни инфекции, жителите целосно ја избегнуваат водата од чешмите и бараат алтернативни решенија на изворите во планинските села. Çfarë shfrytëzoni? Për i shtoj për këtë maqina. A lani me këtu ajo? Po. Po lani. Thon lenë vetë mund të lajo. Normal, po. Për ato gjë, po, për qërë gjë. A për shtëpia, mirë një pitë qeverisht dikun ty ku ka zonë dikun që Jo, ka shkej? shkët mushim qesh në naltë në për mollë një tina se në këtë kontrajshë s'pojët, në pashë. Кто правите со водата сега? Нема водата, вие жената треба за да се чисти, за да се правят тие работите. Што не треба, све треба. Ви се снајдете или не? Ние да, ама некој што немат, не може да се снајде. Pa normalisht të rënd. Mirë, a se Pa bjem, shkojmë edhe fshata, gjenë mbushim ujë edhe përdorim ujtin e fshatit. Gjellovës. e përdorni për të lajen, për të lajse. Jo, i marrin këtë pi fshati. Kemi frejk, marrin të li infektimesh. Që spitali pjotësh, që të bëhet halli. Duhet përmisohet shumë gjoja. Edhe të korruptuti duhet mshilen. Од јавното обвинителство велат дека надлежните органи веќе добиле зелено светло за преземање на неопходните мерки за чистење на водоводната мрежа. Од општина Гостивар за ТВ21 информираат дека во текот на утрешниот ден ќе се одржи седница на кризниот штаб, а воедно ги очекуваат препораките од Агенцијата за храна и ветеринарство за начинот на кој треба да се исчисти водоводниот систем.